Gabon deizuela, Borneko merkatu atari honetatik, ikus dezakezuen bezalaxe, aurtengo diadak ospakizunerako tartea utziko du, oraindik ere, izan ere, diada historiko honen azken ekitaldi izan da, ezker independentista osatzen duten mugimenduek egin berri duten ekitaldia. Kupeko Ana Gabriel izan dugu gainera, geurekin elkarrizketa ikusteko aukera ere izango duzue, saioa baleztena, ala eta guztiz ere aurrera pengisa, gaur Ana Gabrielek egin duen hitzartzea, indartsua izan da, eta erreferenduma izango dela esan du, ez dela bestelako ariketarik izango, benetakoa izango dela, eta are gehiago alderdi popularra kanporatzeko eta errepublika aldarrikatzeko bideare izango dela. Bai, bertzebein eta orain arte kupek adiraztu bezala, desobedentziarik gabe referendumik egongo ez dela azpimarratu du Ana Gabrielek, eta Ada Colau eta Pablo Iglesiasi ere referentzia egin die, erranez PP gobernutik bukatzeko modu bakarra erreferenduma egitea dela. Zentzu horretan, deia ere luzatu du parte hartzera, baina parte hartze hori gainera ez kuantitatiboa bakarrik, kualitatiboa. Bai, eurek ere beti deitu dute ezezko botoa, baina baiezko boto masiboaren aldarrikapena egin du bertzebein, eta kalitatezko parte hartzea behin eta berriz azpimarratu duten bezala berriro ere ara egin du. Gogoan geratu zaidentzat, bere esaldi bat, Ada Colauri zuzendu zaionean, eta ez dakit oso ondo gogoratzen dudan, baina beste eskolen irekirarekin interpelazio zuzena egin dio. Bai, egun hauetako zalantza hori da, Ada Colauk zer egingo duen eskolak irekiko dituen, ala ez, Ada Colauk gaur ere adirazi du, bera konpromisoa duela demokraziarekin eta egingo duela, baina zalantza dago, izan ere Espainiako gobernuak adirazi du zigortuko dituela funtzionarioak eta horren arabera ikusi beharko da zer gertatuko den. Zentzu horretan, Ada Colauri gainera zuzenean esan dio, boto amateko asmorik ez badu ere, eskolak zabal ditzala. Hala eta guztiz ere ez dago garbi zer gertatuko den, Ada Colauk esana baitu, ez duela oztopori jarriko, baina oztopo ez hori ez dakigu nola gauzatuko den. Dakiguna da, gaur behintzat jarrera aldatu egin duela zerbait, eta gerturapenik egon dela Puigdemont presidentearekin ere bilkura izan duelako. Hala jakin dugu gaur goizeko lehen orduan Casanovaren monumentuan egin den lore eskaintzaren harira. Tira, hala eta guztiz ere, gaurko ekitaldi nagusia iluntzekoa hau bera izan bada ere, lehenago ANC-ek deitutako ekitaldi izan da jendetsuena zalantzari gabe, milioi bat lagunen parte hartzarekin, eta aldarrikapena gainera, erreferendumaren baliozkotasuna eman bakarrik ez, baiezkoaren aldarria izan da, bertan ikusi ditugu gainera, gizarteko ordezkari guztiak, eta baita ordezkari instituzionalak ere. Zentzurretan, Amaian Eterreaga zifrak eman ditugu arratsaldean, eta zifra horiek pisutsuak badira, aipatu berri dut, milioi bat lagunen zifra hori egon badagoela, zifra borobila eta esanguratsua, baina munduan izan duen inpaktua, zer nolako eragina izan duen, eta azken batean, Katalunian aurrera doan prozesuak zifretan ere izan du bestelako islarik. Gogoratzen ari naiz, arratsalean egin duen elkarrizketa batean Txutxi Ariz Navarretak berak aipatzen zuela, urtetik urtera diada pausoak aintzinera eman direla, baina sortuko nitzake erratera diada hau desberdina izan du dela, badagoen testu inguruagatik, testu inguru politikoagatik, egia da aitzineko asteetan ere, nik uste munduko begia unitz Kataluniara begira zeudela, baina bereziki gaur begia Kataluniara begira ari ziren, eta Kataluniatik ahotsa edatu da, Kataluniako oihua mundura zabaldu da, eta ziur hau haunitzeke oroituko dutela, hausartuko nitzake gaineratzera, historiara ere pasako den eguna izanen dela ez zifrengatik bakarrik, bai eta gaur hemen bizitu eta helarazi den sentimenduagatik, diada berez Kataluniarren eguna da, gaurkoa hausartuko nitzake are eta gehiago gaineratzera, baiezkoaren aldeko aldarria izan duela, milioi bat pertsona zenbatu omen dituzte, zenbakiak zenbaki ala ere, hemen helarazi dena erreferenduma egiteko nahia dela uste dut, edo behintzat hori helarazi dute hainbat eta hainbat herritarrek. Zenbakiak zenbaki horra begira ere baitzeuden, bat bino gehiago ziur biharko lerroburuetan ere makina batek eginen dutela horren inguruko beren hausnarketa ukatzekoa ez dena da, hemen andana bat jende bildu dela eta ziur gogoan geldituko den eguna izanen dela. Dena dela, zifrak aipatu ditugu, besteak beste mundu zabaletik, bertara etorritako hedabideen kopurua kontuan hartzekoa delako, aipatu duzu, eragina bai, baina zifra horiek
aipatzekoak ere badira, eta horrekin batera erreferendumaren atarian gaurko diadarekin bat egin duen jende kopuru horrena, zeren soinean zeramazkiten elastikoek ere hori ala adierazten zuten. Alaxen da, bueno, datuak datu direla erran balin badut ere, kontuan edukitzekoa izan daiteke duela pare bat urteko diadan 300 bat akreditazio izan zirela kazetarien aldetik, eta gaurkoan kasik 1000 ere haietu direla, beraz horrek ziurrenik izanen du bigarren irakurketa bat ere. Aditzen nun kalean 2 gehiagotan aditu dute gainera, gaurkoa erreferendumaren kanpainaren hasiera edo izan du dela, diada ez dakit ondorengo bat edo izango zuela, eta prezisuki hoxen, gaur emantzaiola hasiera urriaren bateko helmuga horri edozi moduz, azpimarratzeko ere izan daiteke haunitzek urriaren 2 aipatu dutela, medioetan urriaren 1 baldin bada ere, kaso erranguratxoena urriaren 2arekin ere kezka dago, zer gertatuko den, eta hor ordezkari politikoek aipatu dute, goizean Jordi Turulek berak errandu, orain herriarena dela hitza, herria mugitu beharko dela, eta ikusiko da kanpaina honen ondotik, asteoketan gertatzen denaren ondotik, zer, etorriko den Kataluniara. Alatxe da bai, eta hain zuzen ere, prozesu honen baitako jarraipen ere zabala izaten ari da. Edo nola ere, lehenago, elten aldizkarikoak lankideak gerturatu zaizkigu, eta galdetzen ziguten, ea nola ikusten genuen bertako prozesua, edabideon aldetik, ea independentzia begionez ere ikusiko ote genuken, hori ere galdetzera heldu dira, edota ze egoeratan ikusten ditugun. Tira, erantzuna behintzat argia izan da, honezkero prozesu hau abian dagoela, duela urte batzuk badira, 6 urte badira, abian dagoela prozesu hau dena, eta independentzia egun batetik bestera lortzen ez den zerbait badela, eta independentzia hori honezkero garapenean badagoela, hori erantzun diegu, eta nabarmendu beraz, erreferendumak hor mugarri papera egingo badu ere, honezkero prozesu hori abian dela, eta mundu zabalean nolabait Katalunia dagoeneko independentzia aldarrekatuta egon badagoela. Tira, ez gara luzatuko, izan ere gaurko egunak asko utzi du, 11 telebistako lantalde guztiak izugarrizko lana egin du, hori guztia biltzeko, ez bakarrik kamara aurrean gaudenok, kamara atzean lanean dauden guztiek, baita Bilbo eta Iruña eta Donostiako erredakzioetan lan itzela egin duten lankide guztiek. Eskarrak beraz, haiei denei, eta tira, lantaldean egindako emaitza guzti hau, segidan asteko eta bain lerroburuetan, eta ondorenean gaurko egunak utzetako nagusia muinean garatuta. Grazia pasealekua eta Aragoi kalea bete dituzte 450.000 lagunek diadako ekitaldi nagusian. Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteak berretsi du erreferenduma berme guztiekin egingo dela eta gogorarazi du parlamenta dela Generalitatea gaitasunik gabe utz dezakeen bakarra. Bihar Espainiako Auzitegi Konstituzionalak bilkura egingo du eta bertan Kataluniako trantsizio legea bertan bera uztea adostuko lukete Espainiako gobernuak haren aurka jarritako helegitea onartuta. Nafarroako parlamentuko alderdiek Kataluniako erreferenduma hartu dute hizpide gaurko bilkuran. Euskal Herria Bilduk galdeketaren aldeko jarrera argia erakutsi du eta PPek eta PSNek berriz baldintza demokratikoak ez betetzea salatu dute. Iñigo Urkullu, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lehendakariak bere aldetik esan du elkarrizketa lehenetsi behar dela. Carme Forcadell parlamenteko presidenteak itxaropena erakutsi du diada egunean, botoa eman ondoren etorkizun hobea eraikitzeko aukera izango dutelakoan. Jordi Turul, Generalitateko bozeramailearen arabera, gaurkoa denentzako eguna da. Omnium Kulturaleko presidente Jordi Cruixartek ere itxaropena izan du ahotan eta gaurkoa erreferendumaren atarikoa dela aipatu du. ANSeko Jordi Sánchezek berriz parte hartzea jo du giltza eta adierazi du bermeak herritarrek ematen dituztela. Ada Colau, Bartzelonako alkateak ziurtatu du bere esku dagoena egingo duela parte hartze demokratikoa bermatzeko eta Generalitatearekin harremanetan dagoela horretarako. RSeko Gabriel Rufianek esan du independentziaren alde zein aurka dauden demokrata guztien eguna dela gaurko diada. Ciutadanseko Ines Arrimadasek salatu egin du gehiengo soziala ez dela independentista eta guztiena beharko lukeen festatik baztertu egin dutela. Xavier García Albiol Popularrak Katalunian bizi duten guztia arrisku egoera dela esan du. Euskal Ordezkaritza ere presente egonda Katalunian, Euskal Herria Bilduko Maialen Iriartek esaterako esan du Kataluniaren askatasun nahiarekin bat egiten dutela.
Beldurraren aurrean ilusioa transmititu nahi izan dute ANS-eko Jordi Sánchezek eta Omnium Kulturaleko Jordi Kuxartek. Azken honek boto papera erakutsi ere egin du. Neus Joberasek bestalde independentziaren aldeko udalerrien elkarteko kideak diktadurarekin alderatu du Espainiaren egoera politikoa. Que ningú tingui cap dubte de totes les revolucions possibles, aquesta que estem fent és la més bonica de totes, amb il·lusió, amb bon humor i amb convenciment. És la revolució dels somriures, la que ens portarà fins a l'1 d'octubre. Aquesta i cap altra és l'actitud, aquesta és la vitalitat que ens fa guanyadors com a societat i com a país. Amb aquesta actitud no poden ni fiscals, ni jutges, ni guàrdies civils. Nunca tuvimos miedo a la libertad y por eso el 1 de octubre en Cataluña los catalanes y las catalanas vamos a votar en el referéndum de autodeterminación. Mireu, això que tinc aquí és una papereta. És una papereta. Referèndum d'autodeterminació de Catalunya 2017. Que ho vegi tot Catalunya, que ho vegi el món sencer. I val tant pels qui votaran sí com pels qui votaran no. Perquè votar, amics meus, no ha sigut mai un delicte. L'amenaça, l'anul·lació de qualsevol forma de pensament polític que no fos el del règim. Les dictadures, per aconseguir imposar els seus valors, segresten altres poders independents, com el poder judicial o mitjans de comunicació. Una situació que suposo que a tots us sona, una situació que ens és molt familiar en aquests dies. Prozesu independentista azken txanpara iristen ari da eta kupeko kideek mamboa dantzatu, ospatu dute. Hemen dugu Ana Gabriel, hola, bona tarda, Ana. Què tal, bona tarda. El dia d'avui ha estat un dia que pot servir per fer força de cara a l'1 d'octubre, en el referèndum? Jo crec que tots i cadascun dels dies serveixen per fer força. Va servir per fer força que aprovéssim les lleis al Parlament, que s'aprovés el decret de convocatòria i que avui s'hagi sortit massivament al carrer i per part de l'esquerra independentista que haguem tornat a recordar que sense desobediència no hi haurà independència i a més la desobediència haurà de sostenir-se, la mobilització haurà de sostenir-se i l'embat contra l'Estat només el guanyarem si aguantem nosaltres un segon més. Creus que la pressió que pot arribar encara de part de l'estat espanyol pot influenciar en l'actitud que pot tenir Junts pel Sí abans d'aquestes 3 setmanes que queden pel referèndum? Nosaltres, des de que fa ja prop d'un any que vam situar el referèndum a l'agenda política, sabíem que tindríem un estat en contra, que utilitzaria tots els seus instruments, que són molts, per intentar evitar-ho i per tant entenem que no estem ara ni estarem en cap escenari no previst i quan nosaltres adquirim un compromís és per complir-lo i esperem que si el govern ha adquirit un compromís sigui també per complir-lo. Per acabar, heu parlat d'Ada Colau, de Pablo Iglesias, sembla que hi ha hagut converses entre Ada Colau i el govern de Catalunya. Com creus que acabarà tot plegat? És que no pot acabar de cap altra manera que no sigui que la ciutadania de la ciutat de Barcelona, que és la capital del nostre país, pugui anar a votar. Nosaltres no li demanem als comuns que vagin a votar si és que no ho volen, i si volen que vagin a votar que no. El que no poden fer és no obrir els col·legis electorals. Això és un escenari que no es pot contemplar. Perfecte, moltes gràcies, Ana Gabriel. Entzun duzue, desobedientziarik gabe ez da egongo erreferendumik, eta bere ustez, gobernuak, Kataluniako gobernuak, hitza eman badu urriaren bateko erreferenduma gauzatzeko egin beharko du, estatu espainoletik datozen presioetatik haratago, eta Ada Colau eta Pablo Iglesias buruz ere hitz egin da Ana Gabriel erranez, beraien ideologiatik erantza ezinezkoa dela urriaren batean eskolak ez irekitzea.
Katalunian dugu, begirada jarrita, baina urtengo diada oihartzuna izaten ari da Euskal Herrian ere. Nafarroako parlamentuan bilera egin dute eta Kataluniako erreferenduma hartu dute hizpide. Besteak beste, Euskal Herria Bildu koalizioak aldeko jarrera adierazi du eta PPek eta PSNek beren aldetik esan dute aurka daudela baldintza demokratikoak betetzen ez direlako. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lehendakari Inigo Urkulluk berriz elkarrizketa lehenetsi behar dela esan du eta nabarmendu arazo politikoei irtenbide politikoak eman behar zaizkiela. Gaur eledunen batzarra elkartu da Nafarroako parlamentuan. Bertan Kataluniako erreferenduma izan da hizpide nagusia. Horretaz gain, Nafarroako gobernuak hezkuntza sailean proposatutako zerrenda itxiari buruz ere bai aritu izan dira. Horretaz gain, gaur arratsaldean lauko alderdia elkartuko da AHT-ren inguruan lanean jarraitzeko. Gaur goizean Nafarroako parlamentuan izandako bileran Kataluniako erreferendumak hartu du nagusitasuna. Izan ere aurkako jarrerak dituzte Nafarroako alderdi politikoek. Izquierda Ezkerrako Marisa de Simonek herriak duen erabakitzeko eskubidea defendatzen dutela adierazi du, baina erreferenduma bideratuko den moduarekin ados ez daudela esan du. Izan ere, Simonen hitzetan galdeketak ez ditu baldintza demokratikoak bermatzen eta hainbat aukera izateko eskubideak urratzen ditu. PPko Beltran ere erreferendumaren aurka agertu da eta kritikatu du geroa bai Katalunian bozkatzearen alde agertu izana, hori herri subiranotasunaren kontra doala argudiatuz. PSNeko Txibitek hildo berean jarraitu du eta nabarmendu egin du Nafarroak Kataluniaren bidea jarrai ez dezan espero dutela. EH Bilduko Araizek aldiz azaldu du egun historikoa dela gaurkoa, erabakitzeko eskubidearen ariketa praktikan jarriko dela datorren hilabetean. Horrekin batera, eskubide hori Nafarroan babesteko beharra nabarmendu du. Hainbat iritzi kontrajarriak izan direla aipatu du eta horien artean Podemosa aldugurena kritikatu du gogor Araizek. Erabakitzeko eskubidea Kataluniako herriari dagokiola bozkatzerakoan abstenitu egin baita. Orain arte horren alde bozkatu izan badute ere. Hala ere, pozik egoteko unea dela adierazi du Araizek eta Nafarroari ere horrelako eskubidea dagokiola. Gaur une eta eguna berezia da, azken finean, azken urte hauetan diadak adierazi bazuen Kataluniako herriak erabakitzeko eskubidearen alde zegoela, gaur momentu honetan gaude atarian eta Kataluniako herriak urriaren batean erabakiko du, eta ikusiko dugu, zer erabaki zen, baina ja eskubide horren ariketa, ja praktikoa izango da, eta benetako ariketa. Guk uste dugu eta planteatu duguna da, hemen babestu beharko dugula eskubide hori. Desberdinak izan dira iritziak, azken finean bai atera da ere PPek mantentzen duen jarrera, refusatzen duela Nafarroko parlamentuan, nahiz eta gero kontrajarriak izan diren beste erabakiak ere, PSNek aurkeztu duena hain zuzen ere, eta hemen guretzat harrigarria izan da Podemosek mantendu duen jarrera, gu planteatu dugun adierazpenean lehenbiziko puntuan esateko eskubide hori Kataluniari herriari dagokiola, abstenitu egin direla, orain arte puntu berberean alde bozkatu dute, eta gaur ikusi dugu abstentzio horrekin gertatu dena ez dela atera puntua, baina guk uste dugu historikoa den egun honetan posten beharko gara eta ikusi beharko dugu ere gainontzeko herriak zer egiten dugun, eta azken finean guk uste dugu Nafarroako herriari dagokiola horrelako eskubidea, eta hori ze praktikoki ze gauzatze izango duen ikusteke dago. Uko egiten diot ideia hau onartzeari. Jadanik ezinezkoa dela ezer egitea, beti dago elkarrizketarako astia. Elkarrizketa berezko zaio politikari eta 7 urte eta gero Espainiako gobernuari dagokio elkarrizketa politikoa bideratzea eta irtenbide politiko bat eskaintzea. Bada hone ustez, lekzio nagusi bat Kataluniatik ikasi behar duten alderdiak, nahi dutenak. Katalunia lehen egin zuten akordio nazional bat, prozesor akordio bat. Bere gora bera guztiekin, baino marraztu zuten urbide zentral bat, ez? Egin zuten akordioa prozesor nazionalaren barruan. Gu, kabla independentzia.
zu nahi zu independentzia bai, guk ere bai, eta ados jarri ziren. Eta horren ondoren, hori adostutak gero, gutxo erabera, adostutak gero letra handia, letra txikiakin beti da olie bat, letra handia adostutak gero, hasi ziren aurrekontuk eta uneroko gestioa adosten gehiengoz zeukatelako parlamentuan. Han Euskal Herrin dago joera bat EAJaren partetik, ez lehen ditzi aurrekontuak adoz ditzagun. Eta aurrekontuak adosterakoan ingo dugu plan bat nazionala. Baina nola aurrekontuak adoste ezinezkoa den gure arten, ez dugu plan nazionala ingo. Herritarren esku beti dago, ez? Alderdiak eta gintariak eta beste eragile politikoak mugitzea, baina ez dakigu oso ondo txispazua nun egongo dan, ez? Katalunian ematen du eragile sozialak mugitu direla, baina baita ere nolabait agenda politikoak ere lagundu egin du, ez? Hor estatutaren onarpenaren ondorengo ukazio guztia etorri izan Madriletik, gero, bueno, prozesu oso bat izan da. Demokraziaren aldarrikapena egin du egunotan Esquerra Republicana de Cataluñako alderdiak, eta hemen dugu Gabriel Rufián. Bon dia, Gabriel. Bon dia. Estem a pocs dies del referèndum. Com estàs vivint aquesta diada? Bueno, a veure, és una diada especial, és una diada extraordinària, que vol és anunciar en definitiva el que ve el pròxim 1 d'octubre, que és un dia també extraordinari que culmina un procés també molt llarg i en el que es decidirà que ha de ser Catalunya, s'ha de ser una república independent o si ha de continuar sent una comunitat autònoma. Com era previsible, el govern espanyol ha posat pals a les rodes. Com valora tot el que està passant aquests dies? Doncs que fan el que fan perquè així guanyar eleccions. I és el pitjor que podem dir, a mi m'agradaria que fos molt diferent, però és el que hi ha, el senyor Rajoy, Sánchez, Rivera guanyen eleccions, tenen el poder que tenen al Congrés dels Diputats, que és molt, no tant al Parlament de Catalunya per sort, però tenen el poder que tenen perquè porten a independentistes a un jutjat, o fan el que fan. Quina creus que serà la clau perquè sigui una diada amb plenes garanties? Bueno, la principal garantia és que sempre ha estat una diada molt tranquil·la, molt calmada, som un poble de pau, i així continuarà sent. Cal recordar que portem 4 o 5 anys amb diades extraordinàries i no s'ha trencat una sola paperera. Aquesta participació que culmina sempre aquesta diada serà important també el 1 d'octubre. Sí, home, cal recordar que el 9 de novembre hi van votar pràcticament 2,6 milions de persones, en aquestes diades estan sortint entre 1 milió i 2 milions de persones, estem absolutament convençuts que l'1 d'octubre serà un dia de participació molt i molt alta. Perfecte, moltes gràcies, Gabriel. Gràcies. Entzun duzue, aurtengo diadaren testu ingurua azpimarratu du Gabriel Rufianek, eta zalantzarik gabe baiezkoaren eta ezezkoaren aldeko botoaren aldeko deialdia egin du Gabrielek. Baiaren aldeko diadak egin du bere bidea, eta orain KUPek antolatutako manifestaldi abiatuko da Urquinaona plazatik. Hemen dugu David Fernández, Arratsaldeon, bona tarda. Bona tarda. Bueno, avui és un dia especial, una diada especial, estem a 3 setmanes escasses del referèndum, com ho estàs vivint? Bueno, jo crec que com tothom, no? Amb determinació, amb coratge i òbviament amb moltíssima il·lusió. El dia que toca sortir al carrer sempre és un dia que desborda els carrers per fora i desborda qualsevol per dins, i és un dia també fins i tot de reflexió i de silenci i de reafirmar-se, d'autodeterminar-se un cop més en quin és el motiu perquè estem aquí. Avui és veritat que després de les darreres 40 dies de l'esquerra independentista, molt diferent, perquè fa 4 dies que el Parlament de Catalunya acaba de convocar un referèndum d'autodeterminació, la llei de referèndum, i la llei de transitorietat jurídica cap a la República. Per tant, 86 anys després de la República, que no van poder ser, aquest poble torna a dir que vol ser una república, no? I això no és poca cosa des de la perspectiva dels que ens han precedit en les lluites per la llibertat, les catalanes i les universals, i el que ens queda encara de camí, perquè queda encara molt camí. I amb algunes paradoxes, no? Perquè el soroll de sabres que tornem a sentir no és cap altre que el soroll de sabres que va ressonar el 1978. I el dilema d'aquest poble és que s'ha d'obrir des de baix, des del carrer, el que es pretén tancar per dalt, des del poder. Precisament aquest soroll, aquesta setmana ha estat una setmana que tant el Parlament ha estat de molta tensió, però sobretot l'estat espanyol no para de posar pals a les rodes. Què opines d'aquesta reacció de l'estat espanyol? Era previsible, però què opines? Jo crec que és previsible i al mateix temps és fallida.
I això no significa que no vingui, jo crec que a partir de demà, una ofensiva repressiva que mai hem conegut, no? Ja veurem en quin grau, en quina intensitat i en quina dimensió. És una estratègia coneguda perquè és la de la por, és a dir, la mateixa que el 1978. El 1978, des de la por, del soroll de sabres, dels cops militars, es va violentar i es va alterar la voluntat popular, i avui és el mateix. I quan un estat l'únic que té és la por que ja ha perdut, i un dels problemes metafòrics és que aquests 20 dies viurem un conflicte entre tot un estat i la àmplia majoria d'una societat, el 80%, que vol urnes i que vol decidir lliurement el seu futur. I l'altra fallida perquè el mambo és una contradansa africana que neix contra l'esclavitud i que neix del desig de llibertat. I jo crec que precisament en un món que a més justament es dirimeix entre la por i l'esperança, no? Entre la seguretat o la capacitat de transformació de la realitat per part dels homes i les dones, doncs crec que aquest poble decididament ha apostat per la segona, pels anhels de llibertat i per construir un món que és tant com construir un país millor. Per tant, veurem el búnquer i veurem la doctrina del xoc. I és que l'Estat ja ha perdut perquè només pot guanyar per vies repressives i autoritàries, perquè si ens situa en condicions normals, ordinàries i democràtiques, sap que aquest poble aposta per recuperar la pròpia sobirania. Tu tens bona relació amb el País Basc. Creus que el País Basc, com valores la relació o la resposta que està tenint el País Basc cap a Catalunya, i creus que el País Basc està en condicions de seguir el camí que està fent Catalunya? Jo ho diria des de la humilitat, o sigui, primer des de l'estima coneguda per Euskal Herria, i després des de la humilitat sí que penso que la matriu catalana de canvi, que ha donat tot el protagonisme a la gent, és una matriu que pot servir a qualsevol poble del món. I a més amb una segona força, que és la força de la desobediència civil, pacífica i no violenta, és a dir, que és la determinació de la gent. Penso que aquest és un factor que no poden, que és pràcticament ens converteix en imparables. I l'altra, que és més complicada, és quin és el paper del PNB i de l'actual govern basc, que estan pactant amb aquells que ens reprimiran i que, per dir-ho a la llengua pont, que és la llengua comuna, no se puede estar en misa y repicando, ¿no? I aleshores, dintre de pocs mesos, de fet ja ha passat, ja hi ha querelles contra la mesa, noves querelles contra la presidenta, l'altre Tribunal Constitucional ja està estudiant, s'inhabilita el govern i serà molt complicat que es solidaritzin amb Catalunya i que al mateix temps estiguin donant suport al partit que està aplicant la doctrina repressiva contra l'anhel de llibertat d'aquest poble. I la resta són perspectives històriques. La transició de la dictadura a la democràcia s'està fent molt llarga. D'acord, David, moltes gràcies. Vinga. Ilusioz eta gogoetarako aukera bezala erabili du David Fernandezek gaurko hitzordua, zalantzarik gabe, berak azpimarratu duen bezala, azken 40 urteetako diadarik bereziena izan dela aipatu du. Kataluniako mugimendu independentistaren indargunea izan da herriko jendea, eta hemen dugu Jordi Sánchez, ANC Biltzar Nacional Katalaneko presidentea. Bon dia, Jordi Sánchez. Molt bon dia. Som a pocs dies del referèndum. Com està vivint aquesta diada? Amb molta il·lusió, crec que és la millor de les diades. Sortim al carrer havent estat convocats a les urnes i crec que aquest és el desig de molta gent en aquests últims anys. Estem contents, tenim una llei que ens empara, tenim una convocatòria que mobilitzarà centenars de milers, milions de persones i finalment podrem exercitar el dret a l'autodeterminació. Quina serà la clau perquè sigui un referèndum amb plenes garanties? Les garanties les dona la ciutadania. Avui el referèndum és la gent. I que quedi molt clar que la voluntat és que quanta més participació hi hagi, molt millor. Però finalment, com amb la tradició electoral a l'estat espanyol està establert, no hi ha cap mínim de participació per decidir si els resultats són vinculants o no. Per tant, per nosaltres ha de ser una jornada que es desenvolupi amb normalitat i això és el que dona la millor de les garanties de l'aplicació posterior del resultat. Moltes gràcies. Gràcies. Parte hartze izango da gakoa urriaren bateko erreferendumean eta gaurkoa zalantzarik gabe hitzordu berezia dela azpimarratu du Jordi Sánchez, ANC Biltzar Nacional Katalaneko presidenteak. Kataluniako elkarteen azoka dago gaur Lluís Companys pasealekuan eta hemen dugu Jordi Cuixart, Òmnium Culturaleko presidentea. Bon dia, Jordi.
Bueno, estem a les portes ja del referèndum de l'1 d'octubre. Com estàs visquent aquest dia? Bé, d'una manera molt tranquil·la, però al mateix temps amb molta emoció, perquè sabem que l'11 de setembre d'aquest any és especial. Els catalans i les catalanes estem decidits d'una manera ferma a acabar aquest procés d'autodeterminació que vam començar la setmana passada al Parlament de Catalunya amb l'aprovació de la llei del referèndum i, per tant, tots som ben conscients que l'èxit d'aquesta manifestació d'avui, que és un èxit segur, compartit, que no se'l pot fer seu ningú, no és un èxit de cap partit polític, és un èxit del conjunt de la societat catalana, és també l'avantsala del que serà l'1 d'octubre, aquesta festa que serà de la democràcia, on els catalans i les catalanes podrem votar en aquest referèndum d'autodeterminació d'una vegada per totes, que crec que ja ens ho mereixem. Quina serà la clau de l'1 d'octubre per ser un referèndum amb plenes garanties? Les plenes garanties, el govern de la Generalitat ens ha dit amb seu parlamentària que tenia tots els plans de contingència necessaris per fer front als hipotètics atacs de l'Estat, s'entén atacs des de l'àmbit de la justícia o fins i tot si volguessin incautar urnes o paperetes. El que estem veient és que ens trobem amb un govern de la Generalitat que està compromès a donar compliment a la voluntat del poble de Catalunya. Sabem que l'administració catalana és una administració forta, més de 200.000 funcionaris, un pressupost de 30.000 milions d'euros. Com s'ha demostrat també, malauradament, després dels atemptats a Barcelona, Catalunya està dotada d'uns cossos i forces de seguretat que garanteixen la seguretat a Catalunya i que, per tant, estem convençuts que l'1 d'octubre, amb tota normalitat i des de la legitimitat i la legalitat, el poble de Catalunya podrà votar i podrem saber si volem o no volem ser una república catalana. I, per tant, no ens queda més que donar un missatge d'esperança a la societat catalana, que estem convençuts que el proper 1 d'octubre els catalans i les catalanes podrem votar. Moltes gràcies, Jordi. Baixaropen mezu bat, pasaren astean abiatu zen prozesuaren jarraipena da gaurkoa eta urriaren batean denek bozkatu ahal izango dutela, adierazi du Jordi Cuixartek. Tenir el País Basc en aquest sentit i com es mira des d'aquí cap allà? Des de Catalunya, històricament, sempre la nostra fraternitat amb Euskal Herria ha sigut màxima i tot el que podem dir avui del poble basc és que estem molt agraïts. Estem veient com el poble basc està fent unes mostres de suport incondicional. Jo mateix vaig estar fa vora 2 mesos a Bilbao amb una gran mobilització que es va fer en defensa del dret a decidir i estem segurs i confiem que si Catalunya obre la porta de la llibertat, també serà Euskal Herria, Galícia i totes les nacions de l'estat espanyol que vulguin, que també podran trobar el seu encaix en aquesta Europa de les nacions. Per tant, molt agraïts per tota la solidaritat i els nostres millors desitjos, que ningú no s'equivoqui, no ens oblidarem mai que som internacionalistes i que la tendresa en aquest cas és la solidaritat dels pobles i nosaltres al País Basc sempre hem rebut més que solidaritat. Moltes gràcies, Jordi. Entzun dugu, Euskal Herritik jasotako babesa azpimarratu du Jordi Cuixartek eta argi du Kataluniak hasi duen bidea jarraituko duela gero ere bai Euskal Herriak eta baita Espainiako gainontzeko nazioek ere. Euskal Herria, Katalunia, historikoki, bi herrien arteko harremana oso estua izan da, hala eta guztiz ere aurtengo diada oso berezia da, erreferendumaren atarian, horren baitan ere, bakoitzak posizio bat edo beste, badu erreferendumaren baitan, eta, kritikarik ere ez da falta, Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusten du erdibiderik, hala erreferenduma izango da, Kataluniaren bidea. Erdibide on bat eta justu bat bilatzeko beharrezkoa da referenduma. Hori izan baita Kataluniako erakundeek erabaki dutena, eta hori errespetatu behar da. Guretzat funtsezkoa da, 3 zutabetan oinarrituko zen ateraldi bat edo soluzio bat Katalunientzako. Bat, Katalunia nazioa da eta eskubide politikoa ditu. 2, Kataluniako herriak bere eskubidea du, bere etorkizuna erabakitzeko. Eta 3, Kataluniako erakundeek ere eskubidea dute bere herriari deialdi bat egitera, bozkatzeko, bere etorkizuna definitzeko. Eta 3 zutabe horretan baldin badago soluzioa, ona izango da. Kanpotik ikusten dana ez da bidezkoa. Orain arte Madrilek eman duen soluzioa edo posizioa oso ezkorra izan da, eta hortik ez da etorriko soluzio bat.
Ezkorra izan da, baina alare badirudi Rajoy berak nolabaiteko eskuere luzatzen duela, alde batetik konstituzioaren aldaketa bat egon badaitekeela, baina erreferenduma egitearena inondik inora onartua. Bai, baina pizka bat berandu etortzen da luzamendu hori. Orain dela 5 urte egingo bazenu, igual ondo, baina orain ez du balio. Orain ja, hemen dago, mai gainean dago koska, eta koska da bozkatzea ala ez bozkatzea, hori da. Jordi Turulek berak orain gutxi esan du gainera, instituzioek egin beharrekoa egin dutela, orain herritarren unea dela, eurena dela hitza. Tira, Euskal Herritik oso gertu jarraitzen dugu, baina ez gaude hain gertu, erreferendumik posible ikusten da. Bueno, hori izango litzateke gure desioa, gure asmoa hori izango litzateke, ikusiko dugu, hemendik 2 astera zer gertatzen dan. Gure babesa, gure sustengoa, gure begirunea badu erreferenduma. Erreferendumean egoteko asmorik bai, bertakoa gertutik jarraitzeko? Ziur aski bai, egongo da Euskal Alderdi Jeltzalearen ordezkaritza bat egongo da hemen. Tira, alare entzun dudanez, berehala joan behar duzuen, gaur lana ere baduzuelako. Gaur arratsaldean daukagu Euskadi Burubatzarraren bilera astelenero bezala eta oso garrantzitsua da une honetan han egoteko. Ederki, Andoni, eskerrik asko. Zuei, agur. Euskal Herria Bildu koalizioaren ordezkaritza zabala ikusi dugu, lore eskaintzan, hala eta guztiz ere, diada historiko honetan, erreferendumak du pixu nabarmenena, tira bide horretan, Euskal Herria Bilduk erabateko eman dio galdeketa deialdiari, baina ere gehiago, presentzia bera ere nabarmendu nahi izan duzue. Bai, nabarmendu nahi izan dugu, zuk esan duzun bezala diada historiko bat dela, eta bat egin nahi izan dugu, oraingo honetan Kataluniako gobernuak zabaldu duen aldarrikapenarekin, ezta? Askatasuna eta giza eskubideak. Eta uste dut gaurko egunez, askatasuna eta giza eskubideak indar gehiago hartu dutela Espainiako estatutik etorritako irain, etorritako mehatxu eta etorritako beldurraren kanpainaren aurrean. Hori dela eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela herritar guztiei, euskal herritar guztiei esatea, ez dela egia, ez ezatela beldurrik izan. Eta egingo dela, eta euskal herritarrak hemen egongo garela babesten, Europako herri asko babesten ari diralako hau. Eta zer da hau? Hau da Kataluniako parlamentuak hartutako erabakimen bat, herriari Kataluniako emakume eta gizonei hitza eta erabakia emateko, beraien esku uzteko, eta hori baina ariketa demokratikoagorik ez dago. Bide horretan, Generalitateko bozeramalei entzun ahal izan diogu, bai gobernuak, baita parlamentak berak ere, dagoeneko euren esku zegoen egin dutela, eta orain herritarrei eurei dagokiela, hitza eta erabaki hori gauzatzea. Kataluniari begira, enbidiaz ere begira badago, jende asko Euskal Herritik, Andoni Ortuzarrekin izan gara lehen, horretarako aukerarik baote dagoen ere galdetu diogu. Tira, gaur gaurkoz, Katalunian dagoen koiuntura politiko instituzionala eta Euskal Herrian duguna, ez dira inondik inora parekoak, bide horretan, besteak beste, Martxelo Otamendik analizia indigunen esan digu, sindikatuen aliantza horretan aukerarik egon daitekela, horrek motor lana egin dezakela. Euskal Herria Bilduk aukerarik ikusten du? Dudarik ez dela sindikatuek eman duten urrats horrek garrantzia handia izan dezake. Hain zuzen ere, independentzia eskatzen ari garenean, independentzia eskatzen dugulako, egunero, gure eguneroko aurrera eramateko, estatuak baldintzatzen dizkigun gaiak aurrera emateko. Justizia soziala posible izateko, emakume eta gizonen arteko berdintasuna posible izateko, hezkuntza geurea izan dadin, hizkuntza gurea izan dadin posible izateko. Izan ere Espainiako estatuak horiek guztiak murriztu eta kendu egiten dizkigulako. Sindikatuen urratsa zentzu hortan oso garrantzitsua. Herriarren urratsa ezinbestekoa dela iruditzen zait. Nik uste dut Espainiako estatuaren mehatxuen aurrean Kataluniak emandako urratsa gelditzeko aukerarik espaldin badago, dela herriak esan duelako beraien eskubidea dela hitza eta erabakitzeko eskubidea izatea. Eta hori bai dela gera ezina. Beraz nik herritar bezala Euskal Herritar guztiei eskatuko niekena da irtetzeko kalera datorren
datorren astean badaukagu aukera eta aldarrikatzeko guk ere hitza eta eskubidea badugula eta gure etorkizuna erabakitzeko libreak izan behar dugula. Eta hori ariketa demokratiko huts bat baino ez dela. Arratsaldean, diada honetako ekitaldi jendetsuena zalantzarik ez da, egitekoa da, bertan parte hartuko duzu, Maialen? Bai, bertan parte hartuko dugu, noski, dudarik ez dela, eta espero dut gainera jendetza handia izatea, eta munduari erakustea, hemen herri bat dagoela, hemen estatu bat dagoela, aurreko egunetan gertakari lazgarriak izan dira Bartzelonan bertan, eta Bartzelonak eta Kataluniak erakutsi du estatu bezala jokatu duela. Geratzen zaion bakarra da nolabaiteko sinadura legala ematea estatu bezala konportatu izateari. Eta uste dut gaur jendeak barra parte hartzen baldin badu aurreko diadatan bezala, baina aurreko diadatan baina gehiago baldin bada gaur kalean ikusten dugun jendea, erabakigarria izango dela. Lehen esan dizudan bezala oso garrantzitsua delako jendeak nahi izatea, herriak nahi baldin bada. Diada egun honek 11 gauza dakartza eta guk geu ere bertatik bertara zuzenean eskaintzen ari gatzaizkizuet. Expresseu-vos i sobretot vivim-la amb l'esperança d'un futur millor. Catalunya és un poble divers, plural, que ens agrada aquesta diversitat, que l'estimem, que no importa la llengua que es parli. Avui és la Diada Nacional i és la Diada de tot el país i tothom amb les opcions que estigui, amb el que cregui. Kataluniako diadaren egunean segitzen dugu, lore eskaintzak egiten segitzen dute hainbat eragile eta ordezkari politikok, eta horien artean Junts Pelsiko Marta Pascalek adierazi berri du gaurkoa katalanen historiara pasako den diada eguna dela. Les urnes són per tothom, pels que volen una Catalunya independent i pels que legítimament volen continuar formant part d'Espanya. Les urnes uneixen, no divideixen, perquè a les urnes hi cap tothom. Demokraziaren aldarrikapena egin du egunotan Esquerra Republicana de Cataluñako alderdiak, eta hemen dugu Gabriel Rufián. Bon dia, Gabriel. Bon dia. Estem a pocs dies del referèndum. Com estàs vivint aquesta diada? Bueno, a veure, és una diada especial, és una diada extraordinària, que vol és anunciar en definitiva el que ve el pròxim 1 d'octubre, que és un dia també extraordinari que culmina un procés també molt llarg i en el que es decidirà que ha de ser Catalunya, s'ha de ser una república independent o si ha de continuar sent una comunitat autònoma. Euskal Herriko ordezkaritza zabala Kataluniako diadan, bertan parte hartu dute EH Bilduko Arnaldo Otegi, Maialen Iriarte eta Patxi Zabalerak, eta bertzalde Andoni Ortuzarrek Artur Mas lagundu du PDKten lore eskaintza. Euskal Herria Bilduk erabateko eman dio galdeketa deialdiari, baina ere gehiago presentzia bera ere nabarmendu nahi izan duzue. Bai, nabarmendu nahi izan dugu, zuk esan duzun bezala diada historiko bat dela, eta bat egin nahi izan dugu, orain honetan Kataluniako gobernuak zabaldu duen aldarrikapenarekin, ezta? Askatasuna eta giza eskubideak. Kataluniako mugimendu independentistaren indargunea izan da herriko jendea, eta hemen dugu Jordi Sánchez, ANC Biltzar Nazional Katalaneko presidentea. Bon dia, Jordi Sánchez. Molt bon dia. Som a pocs dies del referèndum. Com està vivint aquesta diada? Amb molta il·lusió, crec que és la millor de les diades. Sortim al carrer havent estat convocats a les urnes i crec que aquest és el desig de molta gent en aquests últims anys. Estem contents, tenim una llei que ens empara, tenim una convocatòria que mobilitzarà centenars de milers, milions de persones i finalment podrem exercitar el dret a l'autodeterminació. Uko egiten diot ideia hau onartzeari. Jadanik ezinezkoa dela ezer egitea, beti dago elkarrizketarako astia. Elkarrizketa berezko zaio politikari eta 7 urte eta gero Espainiako gobernuari dagokio elkarrizketa politikoa bideratzea eta irtenbide politiko bat eskaintzea. Uste dut gaurko egunez, askatasuna eta giza eskubideak indar gehiago hartu dutela Espainiako estatutik etorritako irain, etorritako mehatxu eta etorritako beldurraren kanpainaren aurrean. Hori dela eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela herritar guztiei, euskal herritar guztiei esatea, ez dela egia, ez ezatela beldurrik izan. Eta egingo dela, eta euskal herritarrak hemen egongo garela babesten, Europako herri asko babesten ari diralako hau. Eta zer da hau? Hau da Kataluniako parlamentuak hartutako erabakimen bat, herriari Kataluniako emakume eta gizonei hitza eta erabakia emateko, beraien esku uzteko. Eta hori baina ariketa demokratikoagorik ez dago.
Txutxi Ariz Navarretarekin, independentista sareko kidearekin gaude hemen, aurtengoa diada berezia dela diote denek, Euskal Herrian ikusiko dugu antzeko egoerarik? Bueno, alde batetik diada oso berezia, historikoa, bai, benetan historikoa da. Baina diada guztietan urratsak eman dira. Diada azken 6-7 urteotan, diada guztietan urratz berriak eman dira, eta gaurkoan egundokoa, nahiko urratz definitiboa, eta zentzu horretan historikoa da benetan. Euskal Herrian ezinbestez ikusi behar dugu nelako egun bat, bestela galduta gaude. Ezinbestez prozesua zabaldu behar dugu. Lizarra garrarazitik ona denpora pila galdu egin dugu, eta errepikatzen dut, galdu egin dugu. Hemen dago Katalunia, hemen prozesu oso eredugarria dago, prozesu guztiz popularra, soziala, demokratikoa, horretarako herri bat martxan jarri behar da. Hemen funtzionatu du simbiosi batek, herria, eragile politikoak, instituzioak, baina guzti hori martxan jartzeko klabe herrian dago. Klabe herrian dago, eta benetan gehiengo sozial independentista bat martxan, piztu behar dugu Euskal Herrian, martxan jarri behar dugu, eta horrek ekarriko du beste guztia, horrek moituko ditu alderdiak, horrek behartuko ditu alderdiak ere oinarrizko estrategia bat adostera, eta baita ere hor bidai horri bat definitzera, eta benetan Euskal prozesua martxan jartzeko ordua da. Os pido prudencia, paciencia, calma, serenidad. Vienen días en los que algunos no van a aceptar los resultados democráticos ni van a aceptar, desde luego, la actuación de las leyes democráticas, de los jueces, de los fiscales. ¿Saben por qué? Porque no son demócratas. El que no respeta la ley democrática no es un demócrata. El que respeta la ley democrática es un demócrata. Así que como en los próximos días seguro que algunos provocan, seguro que algunos increpan, seguro que algunos, como ya hemos vivido, pues intentan insultar, agredir, en definitiva, generar follón. Os pido más paciencia que nunca, os pido más serenidad que nunca, más convicción que nunca, mirando al futuro. Esto que estamos viviendo, como todo en la vida, todo llega y todo pasa. Y pasará. Y veremos de aquí a unos años que todo este golpe separatista, todo este auge del nacionalismo y del populismo será, en definitiva, un sarampión que pasó. Pero para eso hace falta tomar las decisiones correctas, hace falta tener un proyecto de futuro. Y en estos momentos, Ciudadanos es el partido que representa seguramente mejor a esa Cataluña constitucionalista, a esa Cataluña civil, a esa Cataluña de todos, y por eso os pido estos días especialmente a vosotros, compañeros, que deis la cara, pero que lo hagáis como siempre, con dignidad, con valores y defendiendo a Cataluña. ¡Visca Cataluña y visca España! El 1 de octubre ahora ya está en manos de la gente. Estamos en el sprint final. Creo que este 11 de septiembre, esta diada catalana, es el preámbulo del éxito. Es la fiesta de todos, en un país de todos, en una señera de todos, en un himno que es de todos. Euskal Herria, Katalunia, historikoki, bi herrien arteko harremana oso estua izan da, hala eta guztiz ere aurtengo diada oso berezia da, erreferendumaren atarian, horren baitan ere, bakoitzak posizio bat edo beste, badu erreferendumaren baitan, eta, kritikarik ere ez da falta, Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusten du erdibiderik, hala erreferenduma izango da Kataluniaren bidea. Erdibide on bat eta justu bat bilatzeko beharrezkoa da referenduma. Hori izan baita Kataluniako erakundeek erabaki dutena, eta hori errespetatu behar da. Guretzat funtsezkoa da, 3 zutabetan oinarrituko zen ateraldi bat edo soluzio bat Katalunientzako. Bat, Katalunia nazioa da eta eskubide politikoa ditu. 2, Kataluniako herriak bere eskubidea du, bere etorkizuna erabakitzeko. Eta 3, Kataluniako erakundeek ere eskubidea dute bere herriari deialdi bat egitera, bozkatzeko, bere etorkizuna definitzeko. Eta 3 zutabe horretan baldin badago soluzioa, ona izango da. Kanpotik ikusten dana ez da bidezkoa. Orain arte Madrilek eman duen soluzioa edo posizioa oso ezkorra izan da, eta hortik ez da etorriko soluzio bat. Historikoak bizitzen ari gara, eta une historiko hauetan gainera, jendartearen erantzunare halakoxea ari da izaten.
Kataluniako elkarteen azoka dago gaur Lluís Companys pasealekuan, eta hemen dugu Jordi Cuixart, Òmnium Culturaleko presidentea. Bon dia, Jordi. Bueno, estem a les portes ja del referèndum de l'1 d'octubre. Com estàs visquent aquest dia? Bé, d'una manera molt tranquil·la, però al mateix temps amb molta emoció, perquè sabem que l'11 de setembre d'aquest any és especial. Els catalans i les catalanes estem decidits d'una manera ferma a acabar aquest procés d'autodeterminació que vam començar la setmana passada al Parlament de Catalunya amb l'aprovació de la llei del referèndum, i per tant tots som ben conscients que l'èxit d'aquesta manifestació d'avui, que és un èxit segur, compartit, que no se'l pot fer seu ningú, no és un èxit de cap partit polític, és un èxit del conjunt de la societat catalana, és també l'avantsala del que serà l'1 d'octubre, aquesta festa que serà de la democràcia, on els catalans i les catalanes podrem votar en aquest referèndum d'autodeterminació d'una vegada per totes, que crec que ja ens ho mereixem. Prozesak parametro berri batzuk jarri ditu. 21. mende honetan, guztiz parametro berriak, referentzia berriak, olako independentista prozesu bati begira. Oraingoan, herriak hartu du protagonismo osoa, herriaren indarra, herri katalana dago atzean, eta hor esan dudan zuen biosia, ezta? Alderdiak hartu zuten bere konpromisoa, konpromiso hori instituzioetara eraman zuten, da egin dute bere papela, bete du bere papela generalitateak, bete du bere papela parlamentak, eta orain, berriro, estatuaren erasoen aurrean, herria dago jartzen da, berriro aurrean, eta datorren urriaren bateko referenduna, herriak eramango du aurrera, herria lortuko du aurrera eramatea. Eta Espainiar estatua parametro zaharretan dago. Espainiar estatuak klabe zaharretan pentsatzen du, hemengo instituzioak erasotuz, hemengo lidergo politikoa eta ondatuz, inkluso karzelara sartuz, deshabilitatuz, eta dalako neurriak hartuz, paralizatzen dela prozesu bat, baina ez, prozesuetan klabea herrian dago, eta ordain hori egiten badute ere nola geldituko dute herria. Hemen dugu David Fernández, Arratsaldeon, bona tarda. Bueno, avui és un dia especial, una diada especial, estem a 3 setmanes escasses del referèndum, com ho estàs vivint? Bueno, jo crec que com tothom, no? Amb determinació, amb coratge i òbviament amb moltíssima il·lusió. El dia que toca sortir al carrer sempre és un dia que desborda els carrers per fora i desborda qualsevol per dins, i és un dia també fins i tot de reflexió i de silenci i de reafirmar-se, d'autodeterminar-se un cop més en quin és el motiu perquè estem aquí. Avui és veritat que després de les darreres 40 dies de l'esquerra independentista, molt diferent, perquè fa 4 dies que el Parlament de Catalunya acaba de convocar un referèndum d'autodeterminació, la llei de referèndum. Herritarren esku beti dago, ez? Alderdiak eta agintariak eta beste eragile politikoak mugitzea, baina ez dakigu oso ondo txispazua nun egongo dan, ez? Katalunian ematen du eragile sozialak mugitu direla, baina baita ere nolabait agenda politikoak ere lagundu egin du, ez? Hor estatutaren onarpenaren ondorengo ukazio guztia etorri izan Madriletik, gero, bueno, prozesu oso bat izan da. teixir la història, portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit. No
Volem fum, no volem dreceres, aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia recull la llibertat, que no ens guanyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo, agafant l'horitzó, serem llum, serem molts, empenyent endavant. Som futur i alegria, seguint el pas dels anys, que no ens guanyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo, agafant l'horitzó. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.